Bend će nam sada, vjerujem, biti iskren, koliko to smije biti pred Jerkom, ali Jerko će odgovarati samo sebi, pitanja će biti posvećena tebi, a zajedno s Bendom okrećeš onu stranu koja više odgovara istini, dakle izazov se zove je ili nije. Dečki dragi, je li Jerko osebujan lik? Uvijek na vrijeme? Dobro, okej. Bitno da ti misliš da jesi. Pa jesi. Uvijek pun ideja? To sigurno. Nepredvidiv? Kad Jerko kaže za sebe, svima je jasno. Perfekcionist? Je, niko ne okreće, svi su se zaledili. Galantan? Pa, da, ovisi kome. Ovisi kome. Pa Bendu pitam, ne? A to da. Tvrdoglav? Digni visoko. Ok. Zna kuhati? Jel vam se kad pohvalio, pozvao i to? On je sad baš bio za ručku. Dobro, još uvijek je s nama, to znači da je dobro bilo kuhano. Zna se obući, znači ima stila. Budite iskreni. Ok, svi kažu je, dobro. Pila oko sitnica, da ili ne? Dobro. Brz? Otrov za žene? A kao, Jerko kaže je, a ostali nije. Dobar vozač, jeste li se vozili s njim? I dobar šef? Ok. Pa... Ti sam sebi nisi, ali bitno da si Bendu. To je Ad Astra koja nas je danas zabavljala.